Mwenyezi Mungu narinike taufiki yarinike mwisomwema ho hanzahi rabbal alamin. Wakati kaonga ambao ili zichange na rambe ne zichange shaka rutsuhamba haujewi kartsuhamba hadharau. Wa alaikum salam wa nabahachi masir watukufu gar amino yaukaya wenji banga mina manama yoka hunu maison blanche ay yoka hunu bugembili juzihan siwi eshiliana siweliwana olewa sha harumia unafiki yaukaya yorumia unafiki wakati kao youniona younirongoza wakati youmupa shugari ni hahe sha juzingu na mbebotira bidi zeze suje zila ba ça va pas c'est-à-dire hamaka na judi rangu halengu nrongozo shaka unanziro honambia wakati kaunga mabwana damu wanu owaloma sa wajisanto mavize do wanaume mdi wazaukaya remana msharendana isi hwamba kasa vapa remana msharendana isi hwamba kasa vapa shanga mwono makaseti ya wanaume zankiliza hao zilo perdu walodoa na shohaku nai kwa tutsa wadoa mbilo ukaya savapa gamridi tena nzambi mafundi wenji wado hunu Marseille ikawo ngwao dakorunami wasubuti wamba tuira muraidi kutupuwa sheo. Wa alaikum salam inaya aina ngo wano nezembi kao zimerite si mafundi rizambe kartu zamba ngo zabo gohunro solution tuira mkutina madhara soma Mwenyezi Mungu owalona madharanga muwaona o walobanu walo juma usafihi na upuwa sheo bahema na mawoi hasi yabo kwa mbobatani c'est vrai hawahi hanerve so baratse cinema baratse batani yaho haukanga msante kwa wanaume wenji kwa ti konta baada garambio wanashohak wakema vigilante wadojua ukaya mrume mruka do mlanga yo mtarohoni beni wakati wa mtarohoni yorende ha virusi hahuwa hufuha hongamiza izo ngazwa tabisha baada gari zamba mamridi nambe gamjodo njia nyuwade za roho harumaze roho zanyu nezifuba za hanyo sha wallahi karnauzia le combat continue. On ne peut pas arrêter jusqu'à ce que mremani avese nywanada mto ujibiwa mboni haumbonywe shanga jo wanane zembi wanasho watu wake masulaje wanaume wake masulaje ni makaribweshi majiansi unafiki juma urodo ndo shahanyu na yi mwishanga namba kaya mwanamsha usiklamu mahoro honi ekangu huronde nguhurando na nguhutrompe. Wa alaikum salam amoshik usimtofikirani fanyama kutsumona uchange ukauhebavuni usove via honoa na ngazwa tabishao. Alhamdulillah sujet ya leo inu sujet kao ikome yao o wanawashe sujet kome yao wanawashe abonyo wana shohangu vous pouvez serrer les ceintures na mkleze ceinture mjuka ukakonta mkikonta akwe sujet nzima iyo kamna ukakonta akwa yode bazi ya hali la plupart ya hali watu kofunga mjo harmwe sujet yenzima ya hipasio alimentaire inde sujet juka utusha la plupart ya washe wenji kaunga mnidunga wa yao shaga moleo ya ukaya tuiramu yo umanzani yo mtukuzani ze sujet zonti pia yo favorize mwanamshi hauka nyide wenye danzi nyide wenye tambu ni utabia ni usufri yabo kaina uzi yabo wanashohangu ekaija wakati kabdili mrunguze ni mshange kakare mrunguzani mwanamshe ikanga mwanzuni mlase message mwanamshe ikao ga mwanzuni mrunguze mwanamshe ikao timpara timrunguza hao binadamu tanki frere shati rambo ya ukaya habale shenda gwanzo ya kumi watukofu gasina manyanyasi ikao halola mrumshi ikao wanungwa hunu Marseille yinu ikawe mrumshe woi hazada ene mrumahahe wazawana waili ikao mwanamewoi kajaparo zayatena. Wa alaikum salam le grand Marseillais le plus fort Fazak Izaf Azaf Kala. Wa alaikum salam mon frère badala wazawana waili habaki dene mrumshahe alhamdulillah mwanamshi hahungu séjour ya hae garjomba dia 10 ans badala hungu séjour haja harenge mrumahahe
mru baada harenge mru mahe mwanamme yo ujwa ukiri wandu ujwa umana relation ujwa uhisa ça arrive. Yo c'est pas la première fois yo tikadwa mwando mru mshe ya rengo mru mahe hau hato mru mahe chasse qui est pur des passions alimentaires ya hoana emrumme baada harendo naine mrumshe hambie mrumahe kansu utaha na riziebere vikihisa ye mrumme kajafanya jimakariboshi ya kansi ajenu ya duhamba silti plenga mjohufa silti plenga ntinauka na maesha boshe satsu huzoya ero yangu gihwanza utsoni hansi vanusava mwanamme haunu ya ukaya raili ya mrumshe hamba katsu mwanza kana ukansi ya dorelo salpieri kana ukansi ya dorelo sandeli kana ukansi ya dorelo anai mrumshe alaikum salam Ibrahim Militera mon grand fundi wangu président wa hedaula haki utukufu wa haho monsieur le président militaire e wakati la ezajirihin baada mrumshe hamdungu kajasa giri jwanada wikawa usagiri walaikum salam mama Yusra shahajivuru hauno ya ukaya winji wadungu wano wanruwashe warenda na hii wabaki warende hama kureho homalahoni wanruwashe tungo warende hama juwe lala juha rohan wadeza nsolera kada shawe haonesa ya ukaya non je peux pas faire ça tu as dit que tu m'aimes pas là je vais partir et mwanamme hoendeza he mwanamme shakajela tsata wakati inda ila problem wanasho hangu gamtsongo ulolwa watine ida hohisa walaikum sambaraka hamdan mbugu tsongo ransi wa yentsavili mruha lolo mbugu tsongo dunge mru menye yentsavili mruha range mruha mramplace kamtsona ya ukaya izondo la za kizina wimsaidie azamu walaikum salam izondo la za kizina bwana shohangu walaikum salam mon frère Fayad Salah walaikum salam Imran Ibtisam oui bonjour le grand monsieur Jimba capitaine de Darasa longue vie à toi Mwenyezi Mungu nahupe unono hanza rabbal alamin watukufu wa jamalif ola mwanamshe habie mrume ukaya yendezahe salam baraka Musa e mwanamme kajakansi ya dofaria sha Mwenyezi Mungu hambarohon kuu ya hanzo wana kajafanya sawa ni wanaume ikawa udetesto wana kajafanya sawa ni wanaume ikawa uneglijo wana haukanga wanaume wenji wazaya wana waneglijo wana hao hasibabu duanrashu wanyumeni wa walola gabu wanaume wenji waneglije o wana hao hasibabu ulaba na mafiti waduwa za ukaya damu mruka ilata damu mru igarde damu mru ya anza walaikum salam Bakar Saidi Azali Saidi ce qui est pire c'est quoi bwatukufu e ula mrume hendezahe et mwanamshi kajafanya même pas de moisaida halolo ni mrajina subhanallah halolo ni mrajina badala kajafanya même pas de moisaida ya lolo e mrume bahe hende halola la balabu ya mdunga ye mrume hamfungwa talaka nzima e mwanamshi amwambia ukaya nifungue talaka ngaro e mrume mbeti na ufungwa talaka ngaro goni force vanue talaka nzima na ufungua kena uzia kakurenge mrajina hauka kulolo ya wausi ni forsa ni unike talaka rabu subhanallah manamshe ngo forsa mrumia unike talaka rabu uzayo enem walaikum salam manuru Yusuf Masah subhanallah go forsa mrumia unike talaka rabu je vais talaka rabu subhanallah humwambia kutsumanza hakudali hendeza haunika talaka go forsa ya unike rabu hametolaka nzima yokuna ujawlolo kujalide ide ya hisa walenga mrajina sha 2 mois même pas 2 mois que jaisa ulola ni mrajina o jirongo nda hubu atukufu au kanga joka ya couple ujo hisanga watsongo ulola na même pas mwezi mrato wemru mme même pas mwezi mbale hato wemru mshe sarifu zo gazfanishe hao sheza juri na hii dukaye mwanamme wa ibada hedezahe kajafanya jorongo jina ya ranso wana shangu dongo okipo wana jelikanga bo wenji waranso wana wenda zao watu hafili hano wana watu ma interesse no wana wengu interesse hono wana hai ulioba la paso alimentaire harma wana waidi haina mzima yotra sa ero na mangalie yoti mbabititi gabo watu wa paso alimentaire ya 20 euro gabo watu wa paso alimentaire ya 50 euro walaikum salam no la chiko ou zero kansinda
dahiwona mwanamshe hambiye mrume ya ukaya gamanzo paso alimentaire ya 200 na 250 euro haina mzima eka kujaito wakuna uja uono wana badinga wana washe wa peu duniani badinga wana washe wala hitima duniani vanema mbaba wajwamba midi na hunika kertasi je m'emballe je pars lakini wana wao inda wanshitaki ne mbaba Mwenyezi Mungu amnika imani kaja poursuivre polisi kaja hushitaki shahusia balungwa nzu paso alimentaire ya 250 huni kwa papier hutowe mrumme wamba kutsumanza hurenge mwaname mrajina hahulola mempa ya idake jahisa finalement ujundu gwambie mrumaho ya ukaya ya twe paso alimentaire ya 250 euro shakututsa hasa euro n'importe quoi banyigani na banovre des esprits que je debo na soha banigam de gofikiri hindi ya rabbi ye mwana habiri banu yabode mwenye mwana ye mwana habiri banu yabode mwenye mwana udu azeke mwana okaja jonjia kakujalala ne mruma et mwana okaja jonjia kawaja dia spermatozoïde. S'il vous plaît, arrêtez-vous un peu. Nemleti ba ulisa ududusa kutuji bwa mruma wakati hata jana we hasa halola hulola halola gupe upaso alimentaire ya haina hitwa shamwana bo sa euro hajojwa yafanye jwa baba makalbosh banga wa baba makalbosh ikawa baba wao okwa dobilia wana okwa nza wana okwa tundu wana wozaya wa uvuliza okwa do hafili hanga mziju wangu wa wenji shahusi aba hudunge mrumaho wabakutumta oide mrumme ya hunika kertas ye mrumme ba Mwenyezi Mungu amnika imani kaja hurada na isha hendeza he halola hulola wodi watone walola hulola bada hudunge mrumme même pas 2 mois ye mrumme hende halola hey eba ngu paro ngu jomenyela mro directikana uzia upara non arrête s'il vous plaît hey ngu jopara tena menyele directi wallah hey yabo mana na desa gamluluka wajuja pelia saya yabo amjuso ni mwabi apelia jabanu ekanja kana irenga kajajozia ika obligatoire nrenge olewa ukaya hajo continue hata video ya nisobeki mwanamshi hamadawi wahunga mrume ya hulola wazaya wana ya huanziza ya hurespecte wahunga séjour waja watukuwa ne mrume ya mrume wamba kutumtsa ya tsubaki ya kansi agene yamba ya pas de souci henda zahi même pas 2 mois ya ida kujaifanya hulola ni mrajina ya bomru hailoka ya hutowe mrume hao hasbabu baada ukaanza mrajina ye mrume hende zahi bahe halola gudongoja yo gojo wana gudongwanga lo wana ngusaidio wana guto epaso alimentaire humwambia ya tije ekaka suka paso alimentaire ya 200 euro na 250 euro haina hitso subhanallah wana shahangu na mlete bataniani vous n'êtes pas honte comme tsona haya mbeli ya uzulifu na mali mgamtugwenda mbio paso alimentaire za 250 euro zo zianda ufaransa paso alimentaire ya 200 euro yenda ufaransa shamsu jwa pour que mwana mewe yatsuda poursuivre yatsuda ushitaki gajo ngujojo paso alimentaire ya bule wana he compte bloqué ngujojo paso alimentaire ya dole ngu wana he do walisamba he si elle veut ngujojo paso alimentaire yenda doni ko wana he dai 50 euro shangwe jondo kaya we mfaume na ikabidi mwanamume wewe yafanya makatsu huona shange na mahaba yahe no wana alafu ngwanzo ende ya poursuivre izo ndizo wanzao si hupara tanke mwanamume ni mweleze nuhambi kwamba kuna uzia ndio obligatoire auto paso alimentaire ya 200 euro 250 euro yeye hada hunu France paso alimentaire ya 200 euro ya hitwa izima yeye hada hunu manga shi mwanamume wewe nsujwa banunge na revu yanze ya rejei haunge na revu yanzado ba wanaturu chaque bidiambia mwambie ukaya laisse-moi tranquille oublie-moi depuis maintenant ntina huja odoro ida rakia hoana eden shitaki sina to paso alimentaire sha ngutsa honzia ili ya vile ukiharuma mkaruma mwele wana ili ya dojadonga lo wana be bwana shohango
na mdojo akakamja jimitsa kamtu jimitsa haukaganyi unufaransa winjwa hanyu mwana hanyu mwa mbloko wa baba hao kamtonzo wa baba hao wadua renga kamtonzo wa baba hao wadua tunda Mwenyezi Mungu katira dinani haukabala fikira za kiupeu mbala fikira za kiuarnak gamanza paso alimentaire winjwa hanyu kamtuwa mwana wa hangu mwana habiri yabo sevre she yatsonga yabira yabo waja mrumme yalala nawe malolana mazaya wamira hata wazaya na mrensi wa upeu winjwa anashikanga nyunu faransa wanroma hanyu mwa bloke kwa tsono wanahanyu wanroma hanyu mwa bloke mrumme wabidi umbloke mrumme yatsuhanziza yahuransi na wana yenda zahe yatsuka utundo wana yatsuka uhutunda shamtsuhansi hunu manga ukaya mwana de wa mwana mdzadze ba na mrensi wa upeu c'est vrai wana unoma méchant wanroma umegoma méchant shagabwe ma jante e mwana mewe ye gentil ye na roho njema halole mrumshahe hamanziza ye mrumshangu sejuru hato mrumehendezahe renge mrajina ye mrumme hakontinyo kudwanga lo wana ngudongo tuno wana paso alimentaire ya 100 euro haina mzima badala wana waili ye mrumshangu mbia ya ukaya garanzo menji bangoli bwa menji n'importe quoi hukaujua msharaha hekaya ulibwa menji na ukuja mhansi hukaujua msharaha hekaya ulibwa mapesa tu mashashi na ukuja mhansi shahu mdungu hendeza hurenge kalibosh hulihansi yao hahulola alafungwa nzu ya dotu wa menji paso alimentaire nji bayo ulibwa mshahara mwinji eka na bezo hu mshahara wahe joka humkaletiza haukawadi mbaba huwa nao huja hunika mapesa ya hunika makartas alafu bwana shohangu na mrense fikirambi ya udona ukaya mimi de nazaya yabo mimi ngamjo bloke mwana mbabati wona winju hanyu mbloko wa baba huwa na hanyu atudono wana hao na mdo bloke wa baba mafantomu watona imani wa neglijo wana watso wanza waoga mtujo mwa bloke shao laikawo wede wa mdunga no arrête na mzie baurisa ganyi ununyonsi pia winju hanu 90% ya huwa na shatu mlo hunu faransa mlege paso alimentaire mwito honi swani hani ikauze paso alimentaire zinu kamtuka matajiri shede majunia yambate le utsongo huloma la honi le salade le utsongo huloma la honi na mkera de mlensi baulisa ça va pas bwazaza hangu ça va pas bwana shohangu gamjimenya gamjisaliseo ela kafe menyene zitswa e paso alimentaire menyene zitswa wenju wa baba wenju johanza wadogo jowana wanahanyo wenju wa gwatsongo ulwawo wanahanyo wenju gwatsongo ujenda wanahanyo wenju gwatsonga malezi izo zontipe kwa tsuzonga sababundani des comportements bimlonizo mais le cœur s'il vous plaît pasonga bwa signaler o mono wazade wadaza kwa timete le cœur haukaya wa hausiu mtinele usiu la vérité fait mal nam accepte s'il vous plaît yeke turija ya huwa na umega mkomelo na mwelewe realite ndo hukana baraka na mwelewe realite ndo hukana baraka wanasho hang wajaza hangu manzao na sababu ya Mwenyezi Mungu waha mrumme mrujwa umbloke de mrumme kalboshi wa peu violent mbloke ya tsono wana tujase juno wana shamrumme ulo sage mrumme ulo na mahaba na mdojo kaya vanu bwazaza hangu bwanasho hangu la plupart ya hanyu gamzijonyo tipia kamtima kawakibu ngamwelewa ya ukaya mwana yoko hunra mana wa mwado mzazi de uko hunra mana hosonima mwana shambaba yo homo huja mbaba uwo yo hombe siwa mbaba uwo yo yo baba mbabiti tawe yakikawa hata so yoko hunra mzazi garzijuao ba yo jo hunra mbaba gwanzado tundo wana mnatizio wana bambaba ye sécurité wana mbaba yotla de daho ani le daho lo kana ikristo shamzu ya ukaya ngamanzao mibure gamanzao fikirambi gamanzao mali hafula gamanzao paso alimentaire mrugo skuti amekaya dobe he paso alimentaire mimi mrumshi mwanza iman walolani mrume ya hunika kirtas wallahi kem mrume katsunde paso alimentaire mrusubutu dato amekaya c'est pas forcément chéri gamjodo hamba goniko wane paso alimentaire how kem mrume huna de njema mrume hunika makirtasi mrume ho hanza shamji hanse ukaya e objectif yanyu intérêt personnel paso alimentaire fantôme mlukaza mradukaza simu wa 250 euros paso alimentaire subhanallah ya latif kabla tibwana shangu baga mo exagereo gasunu manga garona ze batani mzifanyao garona ze batani comme ziredao wanaume wengi wa Johanza lutundu wanahanyo wengi wa ndia mabandi wanahanyo wengi wa ndia makawakibu wanahanyo wengi wa songo udunga kabila zinrajina hasibabu kabati
mru warongozo wabebe hao mwa block watije wabebe hao mwa block watu warongoze wabebe hao mwa block watufanya tamba ngujukana mradi alafu wanaba sawa juhudu kamtishita mwa warongoza kamtina tamba maîtrise tsuka yonsi kamkara ndo kana baraka na shohang kamkara ndo kana baraka wazaza hang ça fait honte urisa urabye mru maha wa mru wa mtrompe wallahi mwana mewena mimi kaitsoka ndami tuone so binadamu wangu tuone sawa ani eronjema yangu hosomo wana hangu nsojwanzi habarua na bengawe daraki hauni jia na bengawe dhamana ne jomru wana hangu rangule wonsina huji gojonda wanshita cha paso alimentaire ya 250 euro yenda paso alimentaire ya 200 euro yenda non ngoli wa mapesa menji yabo ifo paso alimentaire kenji eka ukana besoin mapesa njoka humhansi rantse matsomale baulisa rantse bo masole matsomale ya udamba ukaya ngoli wa menji paso alimentaire ya 100 euro kenautos subhanallah arrêtez-vous s'il vous plaît gamjukanya na shongo wenji mlo yabo ganyi watsumba gamjukana shongo wenji mlo yabo ganyi na wana gamjwana shongo wenji mlo yabo gamlago paso alimentaire izomi gamjuo ça vous dérange beaucoup bada gamzambo gamjukana shongo wenji kanga mnisuveo mrendo anaini wa rome wenji mrume ya hurenda na yatuone sa mahaba ya jerikati parufanya suji ya mwana ikao ya ranso wana gamyeshele yao ya rantine mrumshe yendaza yende yafanya maha ya uwaza ya rantse mrumshe ye mrumshe yende hatabu mrohangu ya mrume ya mfunguo bayi yende halolo wakati yende ya lolo yende gujibeho na balaga jaka utundo wana gajaka udwafilene mrumshe gajaka uparo wana sharango usiku ya juake mrumshe halolo wakati lemze hanji ya ngoma gwanza dohe yoda honi yonjio da honi yokancho ya disneno wana mrumsha mwambia kuja paro ngasina maha ya uwaza 2 à 3 ans kujaparo wana wa watunda kujaparo wana wa wajomba habari kujaparo ni para jomba habari ya utoju wakati lolo utoju wakati lolo na ukujaparo wana wanu baada huju wakati lolo ndio wakati wanzo jodo tundoana baada ngoma uhoza hufanya mahamine kujaparo wana wanu wa watunda hufanya maha kujaparo pare mtolakaho wa mtunda raheja kamtolaka ya kamrumshi haukaya wabili maha ngwaka ubihaze tolaka shaija halolo gwanzonde wadoha godoa uno wana ewa owana basa gwa unaladha bade mrumshi halolo gwanzonde wadoha tongo na mletize sinema bebu wana shongo ndo hukana baraka réveillez-vous arrêtez-vous s'il vous plaît namdo jwa kimanu wana hanyo wenji wangamia harumenti nura wana washira wanaume dabu wabebe hao mtu wanikaze pouvoir za humalahon dabu androma hanyo mawatu wawenda zao dabu androma hanyo marendonai dabu androma hanyo mtu wanika yeshara fasha mrume hunu faransa mreme laho ya hana sharangula kafungeye mrume katuste hilo rangu paso alimentari katsutolo haungu tolo gamanzo menji mrume katuste hilo izo nyonsi pia gamzona ngazendona ngazirisao kamtsona ukaya o muhimu de mwana hovuka chamrenge mali mtondeza itongo wana wenji watawazi akili o wana wenji kwa tuisha lakini o wana wenji kwa tu respecte wangu ngodo da honi ama na ikao ye mfaransa mzazange célibataire e mwana langu urongozo nai haba sekili il vient faire quoi chez nous hautaba samu na ujeuri de makalima kwa uyatoa bahina mkera di msovo wanahanyu ze bizarre ne se comportement za wanahanyu mzie se comportement fantôme mrensi se paso alimentaire fantôme mtudo oblige ka paso alimentaire mpaka 200 euro gamhambebu mwanamshe wewe honto atwa wona haya de mwana mbaba wedia huni kama kiltasi e mwana mewedia huni kama kiltasa huni kama esha humdungu hende za heki ujewi hurenge mrajina hakontenye kudongalo wana wenji na wenji wa neglige wana hao wenji na wenji atotundu wana hao wenji na wenji atoparo wana hao hata paso alimentaire kwa tuwanika wengu niko wana haya ni mbugu mniko sa ero kasuhu jibia shanga una matsomale bahari yolibwa mapesa menji hakaulibwa mapesa menji ukada wena ina yuhu mtoa hakaulibwa mapesa menji ukada wena ina haba yeti mwanamme yeti mrumme hurenge mrajina renge sa ero hau tirenge hata banga wajou yanza watu wi Paris n'importe quoi panumbala uzulifu hunumaga mbala rohobi na upeu gamanzo profinji tapa honte alafu dabaka ya kuna uono wana angaleke mrumaho ende haushitaki habalaza ni shahidi kawa imumni kasaero
Yemru mshetu ya hara ya nsono na mpaka 200 euro. Gojo boho wana yanikiwa. Nyika mtuomeze sa. Gojo boho wana mrume yanikiwa. Eka haonesa ukaya mumnika paso alimentaire haina mzima 100 euro. Yabu wana waili 200 euro. Wallahi na mnyezi ngubu mwana mshohango. Gojo boho wana wao. Mbada hao yanikiwa. Ukaya boda ula Faransa gwajona ukaya hubala nrabu. Gwajona ya ukaya hubala wid. Mnyezi muna niki khatima njema na sitara. Niona shohatu mdo kinaya nembabi mnyezi mgu ya mbani. Baurisa ça fait honte. Comme tuona haya. Wana shohangu s'il vous plaît. Pour sauver vos enfants. Do bulu wa baba hao wake proche nao. Do bulu wa baba hao wadwangalu wana hao. Vanu baike mrumehede hata hutundu. Kaka tushina tuwa paso alimentaire. Ema na tuwa hutua hindi. Katufanya hazi. Kaka tufanya hazi. Rangeli mruma. Rangeli mtuanaka. Gera be mruka ya hunika kirtasi. Nyezi muna pone shaho wazadi wakati unumanga. Wabadia ze profi. Ikawo kwa tutsaha, kwa tufikiri. Ze bonheur za howana, kwa tufikiri. Ze fitur za howana. Shangwa unafikira zingwa jina. Za intérêt personneli. Gamuhambiyo. We mrumme. We shababi. Husahulola. Alhamdulillah. Emrum shaho hakanza udokansi ajenu. Hahundukaya. Weti mru wakansu udoamba s'il te plaît. Shaha wambia nsugutaha. Ende zao. Ujundu wende zao. Vaheye ye halola. Raho jalola. Bada ye idake javira. Sawa wende hulola. Finalement gauna mahaba no wana hao. Yeye ngwanzu ya hule no wana. Mana gabuamba ukaya mana ngojitoni. Haukobwa jatza hangu mnide mhundoze faida za ho wana. Ngumme serari yako hunga faida ya mwana 100% iyo 2% wa baba wa hunga faida soma wana shwa ko hunga faida pia do wazazi alafu gono hama yabo nguma hungu jo hufa ye kaka tuja ono wana hai bada hum bloquer sono wana. Vous n'êtes pas honte? Vous n'êtes pas honte? Kam tsona haya kam tsona zirisa na mwone baurisa wana shohangu s'il vous plaît. Hoplotojo wana dobulo baba hao wake proche nao. Kamsida nyina na mdobulia wado hadi sidono wana hao. Na mdobulia wado paro wana hao. Na mdobulia wado parta sidono wana hao. Banyinyi kamtusta mwalela wanyiche. Wana hanyo wenji kwa mwenzani hunu kwa tungo henda mbio. La wanawashira wanawashi kwa hunu kwa tungo ufanya uchamfu na batani. Wenji kwa jihuzao. Wanaume kwa mwenzani kwa tungo ufanya na usiku. Zoka mzijua. Hama kia huwa baba huma lahoni. Hauka wenji hanyo kwa mwabloko wanromani wa tudoro ngozo wana. Unjo hanyu ga mwato au badaga mjona wanawane kwa joshla wambalieni wanromani kwa mwadungo malahoni. Ça veut dire quoi ça? Woi katsuna hata katutso shukuria. Courage parce que t'es un homme. Haukaya eka ukaanza upeu emrumshaha waiju emtalaka hujuka humporsuive. Shahwone ya ukaya kutsuhanza upeu ujuja wadi wa mshitaki. Haukaya ye 200 euro ne 250 euro ya demande ye jombe apilizo. Hujoni kuwa na ha. Nabonga unazenyi shahidi ya ukaya wauni kuwa na hao. Paso alimentaire haina mzima 100 euro. Iyo timbabitit. Shate un homme. Haukaya wade mzaza huwa na hao. Huresiste wakati kao hambaka tuhuta. Huone ya ukaya ketubidi umpoursuive. Wala ketubidi wende wa mzingama nye mzaza huwa. Ketubidi uzingama nye mzaza huwa. Longue vie à toi, t'es un homme. Haukaya izo wafanya min Josephine. Jonesa ukaya mbese njozi ya nabe ukaya. Yabu hata mbahindu nsuwairea. Yabu hata ila sa ironga mzio. Idawan shitaki wewe. Jenendera raelezane. Mais le cœur pasonga ya paravanu ya vidonge begeo. Yabu nande raelezane ho mahakama. Haunande ho polisi raelezane. Sha nsube hate sa ero. Sha huone ya ukaya ngotsa ho solution. Nzadze waho wana hao. Ya elewe ya ukaya. Hujohanzo wana hao. Wangalo wana hao. Shangu jilondo ya ukaya ngwanzo menji. Yalibwa menji. Haukaya bahari nga una mshaharamu huu. Mshaharamu huu haka utarumu. Mshaharamu huu haka ujere. Hauna ya ukaya godo ya renge mria janyumeni. Ya joka uja yandise a zero. Ya towe mbabahu wana hae. Finalement. Gwanzo paso alimentaire ya mapesa menji. Nyezi mgu narpone shari. Shawazadi hamada wanu. Wabale shenda wanzo ya kume. Wadoli wa ya ukaya horedana itinjema. Bom! Garenda uharma et deuxième message. Deuxième message ikao. Message ya usikitifu halisi. Message ikao ya criminalité. Message ikao ya kiupeo.
sha deja omjiwahe ngwajuwao omjiwahahe ngwajuwao ezajiri woyimbaba wa mahamungo mitanu namba hinu yalula mwanamshe wa 26 ans iho Komoro hende habizuwa ni mwanamshe ola wafanya mariage baada wafanya la mariage ula mbaba hajazahe ula mwanamshe hakubaliwa la mariage ula mbaba hasizahe ndadunga na dene mrumshe waja mrumshe habali ya grossesse badala bala grossesse uja unu Faransa da wala wanawashi wa jihansi ya ukaya yebazia hao wadzihe mafu wa arnake hao wajemanga ngi wakati wajatwe mafu izonu ngweka zifanishi hao zilandesha ulaya ikanga jokaya mahaba kajahea na mahaba kajahea na da mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yemtukufu halola mzaza hatu Khadija ikao hakamrumduha zihana mtume na Mwenyezi Mungu aonesauka ya Rasulullah kwa ulola timpaka utundemaha wale usilamu ke jahara zamrika ulona mahamiji na mahamisha shiwake kwa ulolana shazibaki homrurambu yewe ngunanzo ye hapu harmana saba njema ye isilamu iyode yabidi hende halole mwanamsho hatu uwa hula Komoro mwanamsho wa 26 ans yembabange na 55 56 badala hamlola hajazahe wafanya mariage hula Komoro huwe mwanamsha tune visa yembaba hasihi henda dungana ni mrumsha bade mrumshenge mziro waja hunu Faransa banda waja wakansi yabo ate mwanamsha hazaya alhamdulillah ya mwanange yabo ola mwanamsha hadiso njia itsangu handisho dabwani haye esprit yo njia roho mbi bande mrumenge mrumduhaze gena bezo ya shababi hamanda ye hari wadodungana izo wakati zinu zajie na pale mwanamshe haukeza jirihinga sikawambia mwanamshe yende ya demande yende ya annule plainte yende ya mbekazilanrabu haukaya izo nabo izo yafanya eza jirihinga badala waja wakansi waprepare la via hao waisho normal na mmete zekeri ba mbese hame video yi bloke ou je sais pas et quand gagné abu gamnishila na mmete zekeri ni que sur le vidéo que déjà bloqué. Ok, merci beaucoup. Wajawa nshiba le mwanamshi hola gejuma urongo zembu mahenai kwa jawahi wafanya 2 ans 2 ans ke jatimu sha hende hatuna fikira ambia ukaya haini mrulo na hikma gurambweke mzade woi hatuna fikira ambia ukaya antuka eka emrumaho hujitowa emrume gujoshida ya menye mariage yawe mwanamshe hakaanza fanye namna wajelawa mayahe mrume jendi ya ukaya emrume hamranga ujahunu hamdungu yabo ngena fortu chance gena bahati nji ya ukaya ye mariage yahe yatimenyewa hauya nikiwa kirtasi hatangiwa naye mwanamshe we hajojwa yambie mrume ukaya nsuhuta hajojwa yambie mrume ukaya narimenye hajojwa yambie mrume ukaya désolé ani eroho yangu imenye hanawe iyo jo mkinishi azenze piangizo izo yafanya hinga mwanamshe watukufu badala hadunge mrume haumtabishi na umderange bahangwambwe mrume ukaya banu mingali moto mtiti ikaubidi unelewe haukaya ani eroho ketsujibiwa sevre kahanzana sheroho ketsujibiwa banda basa usahu jamanga gaona mnamwana tuo gaona makirtasi gaona mariage ula mrume ngu inyore ngwabe mwanamshe ngubilisiwa gumenyewe esprit shango bo Mwenyezi Mungu kemrumshahe esprit ngejomrejei emrumshahe yankili ngejomrejei eza jiringa ula mwanamshe hakansi hata haono kemrume wae katsumdunga emrume wae katsude kuraja ika obligatoire yarengeshononde yajitinze wo muhono harengeshono hajitinzo mhono hasi abo bado wa mumtangia naye badinyi mumtangia naye sabu ze famizilo Faransa matushida marengo wanyanyanyi ujahunu warengwa ni wanwa umenga mwatangia onaye harengeshono tiji fursheti hajira suwa wo mhono
hasiyabo hende akovoke mrume aprovoke mrume hadiso shida na dene mrume finalement hapare polisi hambie polisi ukaya ye mrumahe hamsindi hadaene mwana wadanguha hardi hawaone saka weinda yede ya ntinza bana. Subhanallah ya Rabbi, mrume ya hutowa harman kutu ilo komori, mrume ya hutowa harman zitabu zilo komori, ya hubeha hunu manga waja hunu Faransa gompulie polisi bahari gwanzo uhunre droit za kirtasi beke mrume ya hunre hukange viola na hedi ya hunikaza kirtasi. Iyo hadisi ya Jirilio, iyo Jirilio Nyezi munanike khatima njema. Ibano na shwatu wanuze espriza hawa wambila ukaji Mfaransa. Ibano mwambila uka Faransa le tumolama ngado ureda mrunai. Ibano mwambila uka Faransa le tumolama ngado utrahimru. Ibano mwambila uka ya Faransa le tumolama ngado mrujapo naibu. Na mwankalie mwana mshamado ya subuteda balanse mrumaha. Ya mkazen rabo. Mwanzwende za hujuha wende za. Beke mariaji ya menye hangawe na mwana tso ulo Mfaransa. Ngujojua ufanye tout pour toi ta hunga kirtas. Shango no ka meilleure solution le henda wajirende nai ujiti nzomhono useya bwambeke mrumaho dia huraswa. Mrumeha usindi harawere mwana. Subhanallah, watukof wafanywa plainte, ye plainte ngi en cours. Kamhambia bo mwana mshewewe. Hauko mjini waho ngwajua we hadisi. Daike wa ilenge kimji. Ria mnyezi mgu tujoro mahiti. Ye famia he mrumaho ngwajua usoma zingu. Ye mrume katusa he famia he wasome zingu. Haukangu joka ya kaja hukomea. Mwana mehamba ye mrumshe yedo hida hata yo akane mwana hado msengelea helinu. Ye msukume mrume. Haba hiri mime nsusa ha. Gamjenda zangu. Gawa mrumdu hazi. Sijinu na hilini. Mrume haka ujirekule. Haka urekule. Haustahamili. Haba wallahi botulamu. Mrumsha hangu nja mkomea. Yo ubale mwana keli la haja bahani buskule komsa. Zila provocation. Botula yabo hajitsinzi shosho nonde. Haukati furse haukaya hatsinziha. Ye polisi waje yabo wanirenge ndo wanila za garde à vie. Hata botase mwanamshe ndizo hende ya confirme. Hende hafanya plainte. Bade famia hae ya peu. Bade famia mwanamshe wanadamu wa peu. Nja msardie mwana hanyu mgabo mtufikirambi za lakafu za ukaikaubidi bekanga wa mariage kuna uhunga ze benefisi kuna uhunga jawa ukaizo ze fikira mamwambia izo ze fikira mamwambia. Subhanallah, favila zampunda masuzi mrunguro ngumru ujahunu Faransa ya jeka jali mamru gemru mdu hazibande usahuwa Sulimanga gemru mdu hazibande usahuja Faransa gemru mdu hazibande usanga udona yunu manga shahuka komaru accepte kemru mme kujaona haya humbizi wanaye kujaona haya hulala naye kujaona haya mfanya mariage wenda atahuja kutsubakine mrume hao wahunda sitara wabakama mrume ya wanziza shangorongwe mrume hao mrede naye useyabo mtu harma piege wadiwa mfanye plainte ukaya hahutsinzi hahusukuma hahuweda wene mwana ne mrume kaja hukume hata ye mrume habie famia himtusome hitima bahini zafanyisha wede mzaza he mwana hangu wede mzaza he mwana hangu wede anzalie mwana baikenge na wananrumaduhazi haukawe hazaya nge na wananrumaduhazi unu Faransa shao uziro hinru luhenda wafanye plainte garobu mwana mshangu enda changer plainte enda wa annuler plainte ekaguja annuler plainte wallahi na Mwenyezi Mungu gari jo hufumbu araoro mjia baiko mjua hanyu warangi hadisi ekaguja annuler plainte rawere famia haonga jo mafishini hauka mrueno ndo anjema mrushukuria mrueno ndo anjema mruhimidia shamru gurondo mrunjema ya jana ndehe kisirani yarende heshani yarende enemi wa mru yarende handui wa mru danyi unupeo emsade wei deja harende ha enemi numero e wahemba bae mwana hae mru ikaw yeda ya mrenga komani ujahuni ya manza oka jamrenga ya mrenda naiji makalibosh shajansi ya ukaya ngutwa mru mayar mahasara na mangalie ye ibanu ya buwa jitsinza wambe mru mahudi ya hutsinza bahari huambila ukaya ike mru meho ambaha hutsinzi hauha huwa na nyingani na mariage gojo hunda kirtasi emru maho ya fungwa yo d'esprit uloni yo ma sœur
ukakomaruka ugaleri ukakomaruka utabia ukarmanti hatu ikao gabo hiza huja hunu Faransa ngono una metro yankili uye imenye esprit uye imenye ça veut dire quoi ça pourquoi me le helilo zabad moi bébé yes esprit mtsoma reconnaissante wana swangu s'il vous plaît aujourd'hui inde turo ya hani na mdoku bali njema marendo emo mbaba wewe mru ikao ya hwanza ya hwanziza yeti viola hum provoquer ake viola kati viola hum provoquer ya hudungi kaja hudunga juha utawe wendeza ne utsede hum kazanrabo subhanallah badinga bo famiza peu badinga bo na washo wa peu badinga bo na washo vraiment watsona roho mbaba he mwana hao ya ubihamanga godo wa mshitaki umkazenrabo ya latuf ebanuri kedaho yede hata donja imani yambie fami mtisome hitima parce que mbaba moi de mzaza mwana wangu subhanallah ya latuf Nyesi muna pone shari enda retire plenty enda beze kweli enda be mimi ntsumanza sikanza njiretire sikanza yanire nsi parce que je l'aime pas ika obligatoire ne dena benrabo ya Latif tu la mutsa beba kajauhusu imagine majulungwe s'il s'agit de mwana mkomora s'il s'agit de mwana mkomora s'il s'agit de shababi mkomora s'il s'agit de mzaza mkomora s'il s'agit de mbaba mkomora wallahi zini husu ili lundo solution tsilindane nayi mwana mshihamandoi ya redo njema ya tolo harme kutsilo komoro ya bewa manga ya nziziwa ya jaya lo harma nyumda ya tu hébergewa ya lona la kile ya lone via henda normal ya laondro ya la laondro ya tonja ya njie fikirambi demru mmesibani mwishi ya jua nabi wakati na mpara yewe hukayabo wakati akaunsi za sabanjaka yabo shaga mrambuke mahadisi nguambo rabu mwana mshahanga dojo ukaye mrume wodi ya hunanga uja mnumaga mais alors yo njakanza nje n'importe quoi njakanza nje ida nambia nje ida nsa force nje ya ujokubali ya hulole ujokubali mrulo na 55 ans ya hulole nema na wakakubali ya hulole ili uje ya hunanga uja Faransa ele kalima kona biyo muswanga babotura mimi ngamanzo mrume jodo jwaro dunga na hodziani lo twakup amanzo bani hango subhanallah ngamanzo bani hango jodo jwaro dunga na twakup gemrumdu hazi yabo deja hajiba tsoso mangu kazi la complot zilenda ya hamba shado kaya mitimbu ko wa enregistrer muru na jwaba gamlango conversation nende na ito ushahidi ça me concerne pas shaziba kuonese familia yao kana mshukurie bwe mwanamme weyi ye mrumaha ya tusoma hitima na mshukurie banda ya bloke familia yao watisome hitima haukakaido anza some hitima jokamli hitima hadaho haukai mwanahanyu weiti mwanadamu wahinru mrumme ya hurenda njeme ya hutuwanu mwenkutsu ya komori ya hubi haba nukeja kabidi mfanye plenty fantomu na panu beike nga jukwanda bado fanywa tabu hithi undeka izo rabo shemruma hungu juhatwaliha juma utuhezi wana usisiwa na yemrika wa ufanyo hazulowa hazi eske c'est normal wo binadamu bwana shohangu eske mwanamshe weizu yafanya katsulolea ya ukaya maudu mnyezi Mungu jomliba haule tsozi la hemrumme hauze tabu za hemrumme wei zike shambo simwadhibu haukaya ngeshi jomwadhibu Mnyezi Mungu kana ukarafi nizo mwanamshe yafanya ni famia haeka mtujwa mwonesa ukaya mwana hanyo ndiye change plainte shamrenge la kafu gamanzu yake femme seule gamanzu yake femme seule ili ya dohunda ze intérêt za Faransa gamanzu yake femme seule ili ya dohunda ze mali za Faransa hewe kamri ya Mnyezi Mungu basi ngarjo uzamba ha Mnyezi Mungu ili wafanye changement hewe kareshira ihorendao wana swangu nyimle ihokomo nyimjao hunu manga yo jotu wa mru harumen kutsu na manzi ya manzizi mru na manzi ya manzizi ya mrespect haukaya weizu yafanya hajojua yende zahe hajojua ya rohende zahe yambie mru mekansu utaha baike mgujoka umenye mariaji shade janga we na mwana mwana ho wangu jo hunika makertas shage jaka obidi jo fanye plan
fantomu daone famia hao mwende mjemsi semruma hao uprovoke mruma hao udohanza wajipusi obale mwana udawo mbuskule wendawo msukuma ne mrume ya hureme finalement ndo arenge shononde ujitlie jaraha wambuke mrume ya huwa subhanallah. Mwenyezi Mungu narinike sita zinuga mhundu malaba na majinru watoyele ukaya garizamba pour notre bien. S'il s'agit madame yake bien protégé, s'il s'agit madame chacun bien protégé, s'il s'agit notre communauté rikalma bien protégé, chaga manza ukaya turamu ya tido zamba haukazinde zembe hazahanyu yende heli ya hanyu mbali ya nrabo na roho zankutsu gani na fikira zabwe gani na zitwa zabwe gamanza uzembi zido jiri risido zamba neza change, risido zamba neza change. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema yani nike musomwema wanadamu wanu wadojwe fasiri ya mdu yareda mdu njema hauka nika mrekonese njema nika mji njema homdu jake dene mdu mahahe wende hata ujihundo ubalanse mrumme utle mrumme haruma ajali utle mrumme haruma problemu hasibabu bahari ngwanzo uke waweche hawe mrummege mrumdu hazi mahaba kajahea na aji. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rehema na amani na zimwendele mtume mtukufu enabi wahak halo la Khadija na Hadija hakamrumdu hazihanaye hakamrumdu hazihanaye yabo kabati mbabani yaonesa ni hadith kabati mbabani yaonesa ni haruma aya ya ukaya mrumdu hazika lolo ni moto mtiti haumrulo na mahamisha shika lolo ni mrumdu hazi keja onesa hakai onesa ukaya mruja utombe amure na mrumdu hazirahanaye mruja utombe amure na manashe wamnu izo zonti pia ya Qur'ani kijaharaza wala kabati hadisi ya haraza. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yari nike musome mawanza rabbal alamin yari jaili yenyu wanasho hatu mlohu nufaranta mto urekonese njema mkubali njema mrekonese njema accepte njema da izo we yafanya unupeu inurohombi yeke mwana mewe hajua ya ukangurongo mwana mshe ya jia mkarma problemu maudu hau ya mzigamanye maudu ngera bia mberongo za serikali yende ya mshitaki ya mkazen rabu wallahi kajajozifanya sha ajali ya umbamru wanasho wangu s'il vous plaît da hukana baraka namliye Mwenyezi Mungu mwanamshe wonga mrudi nuhambi ye plainte yenge jozinga manya mbabahe mwana ha va changer votre plainte de merde va changer ton plainte de merde uji concentre na mwana ha ye mrumengu johuranti haukabaike abasa hu change wende hu retire ye plainte kana kaubaki daye nawe kana kaubaki daye nawe deja hasahanji ya mwa wankutsu gono ya ukaya wenu husi wetimrumshe haizo wafanya ukazo wafanya ujafanya ngoza mrumshe mwanza mahaba na iman 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 gamjojo upara harme WhatsApp ya he numero inu gamjojo upara haruma messenger gamjojo upara appel normal mtone ukaya zinsu mbili za wanawashe ikao wanado ndo mahaonai unupeu ikao ezafanyishiha Mwenyezi Mungu anaponeshari ndojwa ya ukaya mrumme de mwenyidaho mrumme de security wadaho mrumme de simba yadaho izo zontipanyo na shahatu kamtuzelewa yaboga jomkinishia botira vanana omengwa wapeu hatu wanasho wapeu wanasho joka wapeu na mimi warongolea hawa protéger à chaque fois et à chaque temps. Aujourd'hui yeturu imkaushiani haukaya winjwa wanawashe wanadia mavampiri watona roho waliona roho zahiza wanzo yeshe wabale shenda wanzo ya kume Mwenyezi Mungu anaponeshari shahwa na washe wature konese njema yaliponeshari shahwa na washe wabalian rabo haukaizo yafanya kajafanya za kubinadamu hoja ya temru mahae mbabahe mwana hae ya mlega ujaunu Faransa yedi ya mkazen rabo ya ukaya hamua hamdangu sobon sidaene mwana hasi abo harengeshono de hamtinzi nongo zan rabo za kunafiki za preparewa na hari ya temru mahae dare mrumme ke mrumdu hazi gaona 26 ans c'est vrai et mrumme ke na 56 ans c'est vrai mais ou alors est-ce que kujajua nao mkubalia kujajua nao hamba gomanzo udu hamba ukaya kujakanza uje Faransa de hamba uje ndo uloko mwana tsanza je Faransa
Yemana wenji wakubale majevye wa wababaisa izo pia do mju wa manga do hanza waje manga tampaka dabu watukufu si apelika suhuja gajweda na mwambia nyaukaya karna uzia huwa na nezembi karna uzia huwa lute nezembi she mwenye uzi change Mwenyezi Mungu Jabbar ye mwenye uzi change Allahu waeje si turam gajwa uzamba rizilani Mwenyezi Mungu yarinike taufiki ya jailie zalongo zinu zichange rambie mwana mshewoyi ikaka jaju ya rekonesi ya unayaukaya izu ya hamba nrabu hazigamanya mbaba he mwana ha mrongoza ufanya mrume plant ya kaze mrume nrabu kahamua iyo nongo nziro iyo deli bate mrume uo gujo tabishiwa gujo fungwa gujo zigamanyiwa hasuba mrongo hamandizo uo upe bwana shohangu mruka na manu kuhamba Wanzania mrusa za Wanzania shamruka ono ya ukaya no mtuzia haunsi nauzia haumane monga mumrondo nai uduwaza ya ukaya wedia lala nawe wedia za nawe wedia udeplase komon wedia uranga ujaban izo zonti pia kamzuna na shohangu shaganyi na fikira phantom mjamanga o Wanzani kwa mwambia oni nrabu mjamanga eze famizani kwa mwambia oni nrabu ulia umwambia nyaukaya na mzilani na mzirensi wede mruma ha retire plainte sha finalement go hunroma demo na ma vampire wado hupuse ili unade mruma honai watukufu wakomo domba Mwenyezi Mungu yarisami makosa ya jahili wana shohat zefikira za hauzi le fantôme wale uyaukaya c'est pas bien wale uyaukaya zoka zirendwa unenda na itinjema otibia mrumbi yotinjema niweze paso alimentaire mdojo yaukaya ho protejo wana de kwa baba ho wana ngwa ukaribu badi wa baba ma fantôme hata mpaka da yavo bom longue vie à vous Mwenyezi Mungu nanike emwana we subra haukaya hambie fami watusome hitima ba wede mzaza mwana hahe hardi hambie fami ya ukaya wede mzaza mwana hahe hosoma hitima yabwe mwana hahe ngujo konseha hasia bwano ya ukaya litsahe namna mzaza mwana hahe ya retire plenty ba yoti njema homduka zamru rabo gerabe mrume ya nzamru ya nzizamru hata mpaka da yavo bom longue vie à vous inshallah rajona na usiku wa saya rambe nezi change watukiwao wabakia wadovu wa mro zero zao shakabatu wa jurshinda warizie ritsi wanene zembi ili za change banaga jur change aswabi ya Mwenyezi Mungu